Siyabingelela ingane zakwethu iyona-ke ingwemabalabala le uyena ushoba lezitha uyena mkhulu uMakhusela kaHlophe kaThumbeza. Ngane zakwethu ngizethongo namhlanje sikhuluma ngento ethanda ukujula, sikhulume ngento abantu abaningi abayikhulumayo kodwa bengafiki nyeleli ekuxazululeni lesi simo senzunza kuthiwa umoya lo wenzunza, the water spirits. Ake sikhulume-ke namhlanje ngaleli hlelo lethu ohlelweni lethu namhlanje kuyona-ke ingwemabalabala TV. Khuluma nayo-ke inyanga-ke esesigodlweni sayo-ke ingwemabalabala umkhulu uMakhusela. Namhlanje-ke ingane zakwethu nawo kumbuzo this is part 2 of umoya wenzunza. Umoya wenzunza-ke ingane zakwethu, firstly we need to discover ukuthi uqhamukaphi, ubani, phakanyiswa kanjani nokuthi-ke usiza kuphi nendawo, ngoba baningi abantu abazithola besenkingeni yokufanele bawuchaze lo moya noma lo moya ube khona empilweni yabo. And umoya futhi uma ukuthi owunakiwe okwaziyo ukuthi impilo yomuntu uyibambezele, uyawazi futhi lo moya ukuthi uma ukhona uyiphumelelise futhi impilo yawo uyomuntu uma lo muntu enakiwe. Nawu-ke ingane zakwethu-ke esikhulumeni-ke inzunza kumoya obakhona ophila emanzini, phila olwandle, uphila kulo lonke uhlobo lamanzi. Inzunza umuntu-ke lo othi ubonakala ngokuthi into yokuqala uyawasaba amanzi, uyawasaba ngalolu hlobo olisimanga, kodwa uma umuntu esekwazile ukuyiphakamisa lo moya ubeseba nothando lamanzi ngale ndlela ukuthi izinto zakhe zonke ziqaqeka kakhulu uma lo muntu ehambele wayogeza impophomeni sesibe noma usolwandle. Now-ke lo moya lo esikhuluma ngawo, sikhuluma ngomoya lana okuthiwa umoya wamakhosi aphezulu. Now-ke kunamakhosi aphansi esiwubiza ngomlozi noma abalozi, nasikukhona umakhosi aphezulu lawa-ke ekuyiwona aphila kakhulu emanzini. Lo moya ukwesikhathi esiningi ukunikeza amaphupho, ubone ngomuntu osawufishi noma onomsila wenyoka oke aphume emanzini kakhulu, noma uthole ukuthi wena uba semanzini phakathi. Manje-ke sikhulume-ke into eyimfihlo ngendaba yomoya wenzunza, ngoba umoya wenzunza umoya omdala, hence ingakho kuthiwa umoya wamakhosi. Lo moya umuntu okade inkosi wayeke aphathe ubukhosi noma aphathe ubukhosi ngempi, aphathe ngesikhali, aphathe ngokunqoba abantu nezizwe eziningi. Lo muntu-ke wayeseba ney'nsuku-ke zokuthi inyanga yomtshela ukuthi namhlanje kuyagezwa. Ngekhathi-ke le nyanga isimlungiselela ulanga lakhe lokugeza, izobe isiyenza-ke iy'nsebenzo ezithile ezizokwenza ukuthi kwazeke nokulungiselela ukuthi inkosi ihambe iyogeza. Uma-ke befika-ke kumfula lo omkhulu, bake bahambe ebusuku la khona abantu bengaboni khona, ngoba awukwazi inkosi ihambe namabutho mayiyogeza, ngoba kungenzeka ukuthi ihamba namabutho kanti amabutho azovedane ayibulale inkosi khona lapho emahlathini. Kusho ukuthi-ke inkosi-ke isibe umuntu ehamba kanye nenyanga yayo eyulaphayo, ukuze le nyanga mase isifinyelele olwandle noma yafinyelela emfuleni la khona inkosi eyogeza khona, ibeke isiyayimemeza le mimoya, iyenze lezo iy'nsebenzo zokukhipha le nzunza ibe ngaphandle emanzini ukuze inkosi ikwazi ukungena igeze. Now le moya-ke yayisebenzela kakhulu ukuthi le nkosi ngekhathi igeza ibe protected, so yayisebenza ukuyiprotecta le nkosi. Now indlela yokuthi le nkosi iyibonge ngayo le moya ukuyinikeza umnikelo, mase-ke kudlulela kokunye kokuthi-ke bagcine sebenza ngisho ucansi nale mimoya. Le mimoya-ke iyavela kakhulukazi kuthina emaphupheni, vele njengogogo, isikhathi esiningi ubogogo, umntwana noma umuntu wesilisa noma ikhehla eliphuma kulamanzi linqunu ngaso sonke isikhathi, okusho ukuthi kukabili either ubona le nzunza eyimamate or ubona lesi salikwazi esikhishwa ile nzunza eyimamate phansi kwamanzi, noma wena uqobo lwakho ungena phakathi kwawo amanzi ukhulume nalo moya
ukuxoxele izinto nangempilo yakho okade ezinye ungazazi nezinye okade ungayiqondi ukuthi kwenziwa yini ukuthi ube ilolu hlobo lomuntu. Nawu-ke lo moya ukuvele kakhulukazi kuyisalukwazi noma kumkhulu noma kuyingane kodwa-ke isikhathi esiningi kube umuntu ophuma emanzini enqunu. Abanye baze bathuka ukuthi awungiphuphe nje isalukazi esidala siphume singaqokile safike sanginikeza okuthile. Lo moya-ke uwumoya onakwayo kodwa futhi at the same time uwumoya okufanele unake kanye namakhosi aphansi wahlanganise ukuze izinto zakho zakamoya zisabele phansi phinde futhi isabele naphezulu. Lo moya uyimfihlakalo ngalolu hlobo olisimanga. Abantu abaningi-ke bake bathi bayawulapha lo moya. Kahle lo moya awelashwa, lo moya uyaphakanyiswa kuhle komoya wesithunywa kuhle komoya wobulozi. Ayikho-ke engenza kwethu umuntu ekuthiwa uthwasa injunza ngoba okokuqala injunza yisilona idlozi. Into ethwaswayo idlozi. Uma umuntu enenzunzu uyayiphakamisa njengesithunywa ngoba yinto azalwe nayo esegazini lakhe engasebenzi ngedlozi futhi. Yebo umoya lo uyakwazi ukuphila nedlozi lakho ngoba sikhathi amakhosi elala nalo moya noma nalezi zilwane noma nalomuntu silwane ayelala naye lapho ubhegeza khona. Kwake kube kuthola ukuthi-ke sekunomntwana otholakalayo lapho etholwa ulo moya kanye so now you have a spiritual child and lo mntwana umezalwa uphenduka abe idlozi lakho kodwa lingabizi isibongo sakho okuyidlozi lakhula liphila phansi kwamanzi. Lo moya-ke ngenza kwethu ujulile ngalolu hlobo lwesimanga. Uma sikhuluma ngawo sizolokhu siwuncenga kancane kancane ngesimo sokuthi asifuna ama-videos ethu adlule ku-10 minutes at least mayifike ku-7-8 minutes sesiyanqamula. Uyenza ku-part 3 wale video uNkulunkulu abe nawe